fazla yakınlaşma. Ben karıma böyle bir ihanet edemem. Bana sıkmanın cezasını görmeyeceğini mi sandın? Serhat benim olacak. Sen de bu konaktan kendi isteğine gideceksin. Oğlum için Yıldız uygundur. O kızı da yakında göndereceğim. Kimse benim kocamı elimden alamaz. Bundan sonra gerçek meleği... U narednoj epizodi serije Halef, Melek pokreće postupak razvoda. Melek napušta kuću, a Serhat i Yıldız ostaju sami. Yıldız koristi priliku i sve češće prilazi Serhatu, pokušava ga zavesti i u tome uspijeva. Serhat već osjeća privlačnost prema Yıldız, a njeno približavanje ga dodatno zbunjuje. Uskoro Serhat i Yıldız postaju pravi muž i žena, nema više nazad. Yıldız dolazi do cilja, postaje Serhatova supruga i potrudit se da to svi znaju. Melekina odluka da pred svima kaže razvodimo se, Serhata pogađa duboko. Dolazi do velike svađe između njih dvoje. Melek više ne vjeruje Serhatu, a Serhat misli da je njegovo ponašanje s Yıldız bilo sasvim normalno, ali zapravo Melek je potpuno u pravu. Serhat je izgubio empatiju, ono što ne bi trepio da se njemu desi, on sada mirno čini Melek. Yıldız mu nikad nije trebala biti toliko blizu, a on to nije zaustavio. Melekina reakcija je bila i očekivana i opravdana. Serhat će pokušati ispraviti greške, pokušat će da se Melek vrati, ali prvo mora otjerati Yıldız. U kući je haos, Serhat pokušava poslati Yıldız nazad kući, ipak duboko u sebi se boji da bi joj neko mogao nauditi. Zato prvo traži od roditelja da mu garantuju da će Yıldız biti sigurna. Melek planira da se vrati u Istanbul, ali stvari opet ne idu po planu. Ona saznaje šokantnu istinu. Njena prava majka je Sevde, a otac Zijan Aga. I to neće zadržati za sebe. Ono što je Zijan Aga uradio Sevdi izaće na vidjelo. Njegovo ime će biti uprljano. Zijan Aga će biti ljut, ali će istovremeno osjetiti emocije prema kćerki. Poželjet će da ispravi greške, da je upozna, da je prihvati. Ali Melek se stidi, jer je on njen otac. Kada sazna da je Yıldız njena sestra, bit će joj još teže. Svi će saznati da su Melek i Yıldız sestre i tada će postati jasno. Neki brak mora biti poništen. Zijan Aga će to podržati, jer želi da prekine neprijateljstvo među kćerkama. Ali možda je već kasno. Yıldız je zaljubljena do ludila. Melek mrzi iz dna duši. To što su sestre njoj ništa ne znači. Vidjeli smo šta je Akif uradio svome ocu. Yıldız bi isto učinila Melek i ne bi trepnula. Yıldız i Akif nastavljaju da surađuju. Dvoje opasnih ljudi koji su spremni na sve. Njihovi planovi Melek dovodi do ludila. Pokušat će natjerati da ode zauvijek. Yıldız i Serhat su sada par. Yıldız misli da sad ima sve. Ali kada Melek sazna, bit će to užasan trenutak za nju. Povrijeđena i iznevjerena, počet će pripreme za razvod. Ali istovremeno, Melek otkriva nešto još gori. Serhatova majka je ta koja ju je izbacila kad je bila beba. Zbog nje je nestala. Tada Melek počinje rat. Razvod više nije kraj, nego osvetnički čin. Svi će platiti cijenu. Yıldız želi da što prije ostane trudna, a s druge strane, ljubav između nje i Serhata počinje. Neispravna, ali stvarna. Serhat se zaljubljuje, ali ne želi pustiti Melek. Ipak, osjećaj prema Yıldız nadjačat će sve. Melek kreće iz početka, ali želi i osvetu. U njen život ulaze novi muškarci, što izaziva Serhatovu ljubomoru. Serhat je zbunjen. Jednoj kaže da je voli, s drugom pravi budućnost. Ali to više ne može trajati. Mora se odlučiti i uskoro odlučit će se. Nažalost, čini se da će izabrati Yıldız. Šta vi mislite? Koja je prava Serhatova ljubav? U međuvremenu pojavljuje se još jedan problem. Hilmi je dužan pare. Nergis shvata da muža uopšte ne poznaje. Njegovi dugovi, prevare i ponašanje ju je šokiralo. Svađe izbijaju, novac postaje najveći problem. Hilmi nema izlaza. Zato odlučuje sve reći, ali ne Melek, nego Serhatu. Serhat mu pomaže, ali zauzvrat veže ga u sebe. Sada Hilmi više ne smije dozvoliti da Melek ode. Serhat koristi ovu prednost. Zna da Melek ne može nazad u Istanbul, dok mu ne vrati novac. Kada Melek i Nergis saznaju šta je Hilmi uradio, bit će bijesne. Melek dobija novi cilj, da vrati svaki dinar. I tu počinje novi sukob sa Serhatom, ovog puta zbog novca. Melek ipak odlučuje da ne ide nigdje. Ostaje da živi sa Sevde i polako nalazi mir. Majka i kćerka su toliko slične, obje emocionalne, snažno povezane. Zbližit će se. Sevde će dati sve da zaštiti svoju kćerku. Ali ova bliskost izaziva ljubomoru kod Nergis. Između dvije majke počinju tenzije. Sevde krivi Nergis što je otela njenu kćerku. Nergis ne može podnijeti što Melek sada više voli Sevdu. Melek će se naći između dvije majke, pokušat će da ih ne povrijedi. I pišite mi, da li vam se svidjela nova epizoda serije Halefa? Serhat se ponaša kao pravi aga, ali i dalje ne zna šta želi. Djeluje da je Yıldız pobijedila, Serhat i Melek se rastaju. Je li vas ovaj kraj pogodio? Podijelite mišljenje s nama. Vidimo se u sljedećoj epizodi.